Jotan hambai tei khumbai kha ang hain media o ma phaimani karon hingkai kisudin sekhang je TPF ni organizing secretary sini Taku Korno tai youth ni secretary general Billu Deporma borok je ani agentso koksil sawoi je borok kaisa video sunamani abno tui ang clarification nan bagai hain haitesa joton buskango median buskang ma phaipika kokhong hai ang phaina musing eto tui ta hain hai media ma phaika taun bogi himale TPF ni TPF bai ta TPF bo jana nokhori thangjak rok baksa TPF ni bare me je kok salaimani TPF ni ideology TPF ni main ideology obrono tui kok salaimano tui yei baksa borok akaijak bai khana haipano ang hain hai o ane against je kok silchai tangmani abno tui taisa lukuroni thani clarification nan bagai ang ma phaipika sini Taku Korno kisudin sekang saka je jagao thanai 15 तारिख अक्टोबर TPF ni Supremo Miss PK Jomatia boje pini je statement ni bising tui je electoral process of phaisine hne je statement je rumani abuni yagolo bibinno media rok phaiye ani reaction jeheto ang TPF ni secretary general angi samtang phaija borok ano je ani reaction singnani bagi phaika hingke apro ani reaction ang masaka abto joto je lokurok nukbai khina ka ani je reaction tui je tabuk sini Taku Korno ta Billu borok je media wo ani against koksil chai tamuni abono ang clarification nani bagi ma phaipika sini Taku Korno ani against koksil chaka je bo bubagrano edisio 6 month ni bagai je pandemic ni jorao edisi election numalia aro jike rao no norei bubagrana asungnan bagai je TPF movement khaimani jagao babno sajagya bubagrani against bo bubagrano edisio asungnan mujungya abo haini bo koksil sawoi awon bagai se ang TPF ni nokhorbo nei boje samani abna ang clear khe bono clarification an mujungo TPF ni jokhon ta ang nongkhorpuru ani je sana sajangnai tongmani kok saka kintu ang bisingo jetang mani sing TPF bo taun boge ang nongkhoka ani mane main bisingo tamangai ang tam karone dukha dukho nangai ang TPF ni man nongkhoka abna ang clear khe sajagya taun boge sajagya hamale a je bisingni kokno srai ke sagake TPF ni bagai no chayangano TPF ni bagai no tebo bui sibayane phadan borok sibayane hene ang abono saya ani bakhani dukhoni kok jeta sini president ano samani a kokno dukho nangjagai ang nongkhoro asok simchang sasiwo engkabona ang tini lokorong buskango tasa srai ke sapinai थानाय 2020 16 मे o kaisa apro pandemic ni jora apro TPF ni kaisa central committee ni meeting ringjakha apro ang niji thangmalia tanbog himale apro thangmai ni karon hakai lockdown ni jora wo kono meeting misil khainani permission khurui hingka ani nogobo kisa osubida tongman bagai thangmalia haipana aroni je decision kaisa decision nangkhoka je edisio je meat paimani yagulo je tabuk jike arono je chongjak mani mane edisi ni je meat jotodin poindo pandemic ni bagai edisi nirbachon ni sak aro jike arono chongnani bagai je decision hamani government ajagao mane bubagrano chongnani bagai kaisa decision jaka bubagrano mas chokronai
hengke omai kheye jehetu central committee decision hengke afro angbo sini pk madam no governor than deputation nan bagai thangka 23 tarik me sing governor than deputation rakha jesini edisio jetabuk met pai thangka edisini met paminia gulo tabuk ar naikol phang nan bagai jike ramno noroi sini buwa garna neng thung hengke sangama ki memorandum man phore bibino social media wa aba ing thangka hengke ajagawo in the meantime sini buwa gra bajagawo bobini edisio je bono administrator hisabe songjangna naimani apnu bo gosilia bo I am not interested ni bini social media ni bisin dis hairka hengka abun pore khe sini central committee ota sahain hai asuk ko meeting asuk lai phika mane whatsapp ni bising tei jotono janjen opinion idea share kheleka hengka aprang masaka jehetu buwa gra se gosi hangke sing obno further step na yatong hun chawana abul logi logi tabuk sini chorai ham gonga tisani konganagorni hangke sini billu tai kabangma je leaders tongna rokbo borok haike obnotoi sing movement khay tongka chawana ni jotono jani opinion share khaileka hangke abuni aglo tamong kha কয়েকবার মিটিং খা hangke sing in the meantime apro ngko bondo kha je social media ni bising tei je tipramo thani sini sar ranjit bobo kaisa media tike saklai rakha je abo jodi movement khaina to nang khaka tipramo thase khayana ke babno ti movement ta khaidi ani bobo saklai mani tango hangke abuni aglo sini TPF ningai apro tai duibar meeting khaijaka a duibar meeting obo ang attend khaimle tam bag himale an nogo ani baini besla hospitalized babu bosori ekdom অবস্থা হামিয়া হাইন বগে আং জানো বরজা আং tangi meeting phaimia hangke abon pore 10 tarik June 10 tarik June o kaisa hain hai central committee ni meeting thangka khumlungo hangka bang attend khaimlia aro ang tangi attend khaimlia au bani reason phunuk rokha jeta ani শারীরিক অসুস্থ অঙ্গই ডাক্তার নাজাগৈ ডক্টর ni je certificate je prescription ang je অসুস্থ তমন আববা আং সিনি TPF ni official abono sukhai rakha hangka ang lokhnaka je bubagrano bogo situng go siatung bubagrano edisio administrator chongna bagai sing movement khaisinai TPF movement khaisinai dison na khane ang khanaka hangke 15 tariko dito movement khajak nai 15 tarik June hangke abuni agulo abo jokhon te am hai WhatsApp ni bising ti meeting rok choilai tongkhangke ang masaka je pandemic ni jorawo tabu je jaga buagar bogo sia hangke pandemic ni jorawo jodi singta movement khai tongkha TPF to legal fight legal justice khainai bodol hangke kuno jambela jangno karon sini main target to edisio sabno chongle chongya abo sini matter yakho hangke sini supreme court je NRC ni case ni case tai passport amendment rules abni case abo se main abno se sangkari tumna nangnai hangka abno teye ang sini ukil sini je legal advisor sini monisha supreme court ni je lawyer bona ang communication khake singhorka sir sing hai jorawo o je pandemic ni jora apro pandemic ni je law impose khaijak mane lockdown ni ain impose khaijak June maso hangke hai jorawo sing jodi movement khaitong sini tam osubidang man nei babru saka he nor tak khaidi nor jodi movement khake ke ajorawo movement khake ke nor osubida klaimeno jehetu nongni tabo supreme court nongni choli tongo nongni justice nai meni nor ain choli tongo nor tabo jodi case test ro jodi o pandemic ni law jodi klai thong ka nor osubidang man nor tak khaidi nei bosrai srai ke mana khaike amana khaimeni kokno ang sini official je TPF ni je WhatsApp official ang srai ke bo sini madam saka hangke o bo saka jeta sang jehetu legal fight legal justice nai bodol monisar bo sawo jehetu nongni TPF ni to kuno
legal side ti khaye norok supreme court case khaga ting no nong ni kono registration se kri kho angke norok ko jodi norok tabo kono karonoi case test rok masai tong hake affair rok ni tong hake nong nagi che jodi action nong ni tong hake nong ni bangi osubidang imano ta khaidi madam no mana khaidi ta khaidi angka akok no ang saka angka ang je tabo okok no samani no to yei ta kaisa okok bo saka je buba grano jodi edisio administration chong khake abo buba grano kaisa mane tabo edisio jodi administrator chong na thangka abo kaisa buba grano edisini sabok hisabe chong ma haise klai nai je jaga wo administrator jo sabok ni samung no jeto sabok a jaga wo bin chakiri haita ko nai kulan bagni hengke a jaga wo sabok means tamo tabununi oro state ni chief minister ke biplop kumar dev bo bini tola se bubagra samungkhai nangnai khoroksa bubagra sang jotono sarati paramborok bono sang bubagra hije mani tongo কিন্তু খরক সেবক হিসাবে কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চং থাকে আবো আনি মতে খে গথক জায়গা হংকে অম হাই যে কক সামারক ন সিনি আপরু টিপিএফ নি প্রেসিডেন্ট সিনি ম্যাডাম পিকে জমতে ব আং যে অম হাই কক সামানি আং যে ও যে লিগেল সাইড তৈ সং যদি অসুবিধা ক্লাইন আম হাই নে বনো মানে ক যুক্তি রেমানি যেটা সাইজ অনুমানি এডভাইস খেবিনা আবনো ব কেবেং কেবেং জাকতৈ কেবেং মা হেং জাগৈ 13 তারিখ Jun kaisa sidobul sini WhatsApp meeting kha duita samoyo afro okok kalai phika hengke yang jongpui division ni kisu je TPF ni je ko division ni members rok borok abno tui chajai gene kok borok saka hengke a jaga wo division ni je jongpui division ni ko je chajai gengna rok hengke borok kok ti samano tui aro alochona laikha kok salaikha hengke ও যে কক সানাই যে চাজাগে কক সানাই ব মা বসানকা মাপসাनै জম্পুই ডিভিশননি যে জম্পুই ডিভিশননি যে সেক্রেটারি বব ম্যাডাম মাপখাই সিডি नै বনো সাকা গাবন পরে আপনি তিতেসা কক একলাই ফিকা তাঙ্গি টিপিএফ নি যে ক রুলস ওয়ানি মানিয়া তাং ক আমহাই কক তিসা নাং আমহাই খাই বনো ব ক সাসপেন্ড খারে লাইখা ওকে আপনি পরে tabuk 13 tarik Jun WhatsApp meeting tei sini pike madam bo okok no alochona khaimani bising tei je ang je pandemic ni jora bo sing movement khake bejo angana sini je legal advisor supreme court lawyer bo mana khai tongo angka bo gothokya ko karon sini to movement edisio sabno chongnai chongya abo sini movement ya sini main target to NRC se NRC ni bising di phatani borok no jagani dile detect diput khayei sing sini hano sini sason khaipinani abo sini target angka sing taisa khama loknai hanai mani kokno sini DPF ni president bo ano kebeng jakma hayenge bo ano kok saka jeta bo social media bo viral manang nukha jeta bo je kok samani abo oro TPF phaine rok angko bebang no pike madam ni kok khne ma tongnai kebni kok chai cholia angbo sao kebni kok ta choli thong kintu jeta derana nai tongmani TPF jeta derana nai meni abono to jukti paramorsho abo ang jeta sana thangtini ang tini amhai saja katamo TPF ni kok jaga pike madam ni kok khne tongbai angke srai nokhri thani hai ka asuk tongni oro kepe kemukta khaidi hengkang wan soka pro akok khna kaino hengke ani bukha tongmalia bukha dukhu nangsoka ang to TPF no derajane kiriui TPF no kaham ke tlangi sini je naharmu jeta ideology aro success khaime asa point to sing naikuli thana nangnai bui jahate singno kebo kuno saime atei bani ni legal side to sing jahate kuno derai tike thani kok sa samane jukti ni kok sa samani ojaga wo anu tini nokhori thani haika asuk tongdi akok rok khana mani yagulo ang sak no narangmalia dukhuna ang resign nan hene ang chongkha resign bori rekha kubui kokho obose jeta ajagao ang
রাজানা চাজা গিয়া মানে কো গিয়া ত্রিপুরা হাস্তিনি যত বড় সাইমানো যেটা এডিসিও বুবাগ্রানো এডমিনিস্ট্রেশন চংনা বাগৈ একমাত্র টিপিএফ সিমিনো মুভমেন্ট খাইকা তাই বাকি যে মথা থাংনার আইএনপিটি আইপিএফটি তাবরমদি জনজাতি মোর্চা বা জিএমপি তাই গোबांमा যে বাকি সিনি ত্রিপুরা রিজনাল পার্টি থাংনার আপনি কেবো খরাংটি সালিয়া সিনি সার রঞ্জিত টিপিএফ नि ত্রিপুরা মথানি সার রঞ্জিত বব সাকলাইখা যদি বুবাগ্রানো এডমিনিস্ট্রেশন চংনা বাগৈ বনো আজাগাও চংনা নিখাকে সংস মুভमेंट खाके मु ताई नर को तामो कारणे नर आमाय खाइतং अनि ब साकलाय माने ब साकलाय के आमाय खाइ तार फले ब आजागाव मुभमेंट खा अंका जों दुखा जे 15 तारिख मुभमेंट खाइमेनि परे टिपिएफ नि एगेन्स्ट पास्ता थानाराबो एफआईआर खाइजाबानि नुखा किन्तु आबोनि परे तामा एक्शन ओंखांगे आबोसों ताफन नुग्लिया अंके abon ani kokhe abono srai jeta ang pila prun saka apurbo saka ani je interview o ang jokhon te TPF ni nongkhor puru media ro ana phaisang be puru aprun ang srai saka jeta bubagrano edisio administration chongna ni bagai maximum jara intellectual chenai dong darong chajaga taun bagai himalaya abo a jaga o jodi bubagrano kokni kok taburom di dabi khemen bising di chongini rakha गोसों जतन साइमोन एडिसिओ ताम तंग ताबो एडिसिओ तो कुनो अंक करै आजागा निनि कुनो निनि फान टान ताबो सामु खुमुंनानि कुनो अंक करै हंके एडिसिओ बुबाग्रा चंगर मन फरेबो सिनि बरन सालायनाय जे बुबाग्रानो बोरै नाय खेबला कुनुंलिया काजर कास कि चंगलिया हंगा बुबाग्रानि जे बिनि जे स्टेटास कासा बुबाग्रानि जे स्टेटास आबनो तेबो तो लाखिख्लाय मासंनाय हंके सुदा आबो सिमिया एडमिनिस्ट्रेटर माने तामबा एडमिनिस्ट्रेटर माने आरोनि सेबक आरो नायकल नाय हंके आबो ताबुक तिति एडिसि नि जे आरो जे को एडमिनिस्ट्रेटर तंनाय बो खिसाइनो ताबुरनि त्रिपुरानि जे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सिनि सार मेबर कुमार जमाथियानो बो सार मानुंनाय निनि चीफ मिनिस्टर तला बो सांगमा खायनाय हंके जोंसिना हाबुबाग्रानो जों जतनो सारा त्रिपुरा बरक जत राजनीतिक खाने बदल हन्दी बीजेपी आईपीएफ टी आईएनपीटी नि कांग्रेस खाने हन्दी जतनो संबन बरम रि दं किन्तु बिनि बरम नि जागा सं बरम रि मा दंनाय किन्तु आमहाय जे एडिसी नि जागाओ बनो नायकल फां बा नि एडमिनिस्ट्रेटर आबो माने आं गथक जायगा ताइ सिनि जे सिनाय नुगनाय इंटेलेक्चुअल बरक बा आबनो गथक जायगा हंके आबनो आं borok sapi ka jaga borok gothok jak sini buagrani naikol phang ha ka sing NRC o Tripura hasteo khaimani pore khaimani bising tei jepur phatan borok jaga ni thangano phatan borok jaga ni nini voting rights political rights kamawono afro Tripura hasteni bubagra naikol lai hijabe bono chong khake jotono gothok jaga jotono mochang jago kintu tabo 6 mas ni bagai एडिसिओ जे एडमिनिस्ट्रेटर चंगनानि सेबक हिसाबै चंगनानि आबो गथक गया आं आबो बिरोधी देखायो गथक जायगा हका आकगनो रोगो इसिनि टिपिएफ नि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि ताखौ करनो आनि एगेन्स्ट कक्सिल जागा नों बुबाग्रानो एको केबिं माखलाय बुबाग्रानो को बाइकि केबिं माखलाय आं बुबाग्रानो तावबो रेसपेक्ट खायो बनो सारा जीवन रेसपेक्ट रि थानाय किन्तु आमहाय सेबक बनो सामनानि बागै बनो आरो इउज खायनानि बागै जे चाइतकलाय मिना आन्दोलन खायमोन आबो नां गथक जायगा आमना साजायगा किन्तु बनो ससनमाने जेकुनु जागो आसुंनानि सागां ससनमाने गाहाम के नायथक जे जागाबो मोजांगो आमहाय जागो आसुगनि मांखे बनो गथगो किन्तु सेबक हिसाबै बनो आसुग राखाबो जों बनो इउज खायमा जागलायनाय गाबोन आगलो ताबुक ताइकेसा सिनि ताखुक बिल्लु ब टिपिएफ नि youth ni secretary general ओंखाना ओंखे बजे कक सामानि आनि जे रिएक्शन जे ताबुक इलेक्टोरल टिपिएफ इलेक्टोरल प्रोसेस फाइसिनाय हिनै पिके जमातिया
bo statement man yangolo je ani reaction no tui bor je kok samani ajaga bo saka tam sana na ke je NRC bo asangkha sini je problem tongo समस्या समाधान sangkha nei kaisa bo video sunamka nge bo ajaga sana na kha je sini je TPF ni आन्दोलन बा जों सक्सेस दंखा NRC बा अनंखा ताबो थानाय 18 तारिख मार्च NRC नि फाइनल हियरिंग दंमानि जुदि पेन्डेमिक नि अंके आबो ओंखामु पेन्डेमिक मगसिंया ngataw पेन्डेमिक पाइखे एन गताबो कोरोना भाइरास पाइ पेन्डेमिक पाइखे खैनो आबो इमप्लिमेन्ट सिनाय सामुं सिनाय आबो हाइन बगै सेताबो जों जे सानमानि बा सक्सेस नंखा हाइन बगै जों ताबो बुट बासा हनै ताम बुट बासा सिनाय दा हनै जे आकर सामनि आबो हंके माने नों ताम सासिनाय आबो पब्लिक न नों बुकास ना माने हाय मातंगो ताताल साम हाय मातंग जागो ताम बगै हिमाले जों जतन साइमानो ताबसा जराति प्राव NRC इमप्लिमेन्ट खायनायनि बगै कुनो रायबो नंखयाको कुनो आइन नंखयाको आबो स्राय ngataw pandemic khulogoi bofrujani abo NRC ni hearing no tawo arje o hearing hakai taw buskang je pandemic khulogoi buskang jodi hearing hakai apro o hearing o nang tawo nini febaro justice da mana maya abo kaisa kok nongko karon abo ta supreme court ni nok ni bepar siko supreme court ni matter siko a supreme court matter nang baki advance saimanai ba hingke abo high court mote amo amake sawi go thokya जों नासिंमा तंग्रानाय सिनि NRC नि जे सामु NRC नि जे सुप्रीम कोर्ट केस खायजाक आबो संताबो जतदिन पॉइंट फाइनल हियरिंग इंगै आबोनि स्राय रिजल्ट नंखाया साकपन जों नासिंमा तंनाय किन्तु आबोनो रगै ताबुक जदि सिनि पब्लिक न NRC बो इंग्लिश तंखा सिनि मुभमेन्ट बा सक्सेस तंखा हाइन बगै जों ताव बुट बासा नायख्या बा बुट बासा नाय को बुट बासा फानो कोनोंगिया सिनि जे नु सलुशन नु इलेक्शन माबा आव बा सक्सेस का हनै जे साइटं माने आबो के सिनि पब्लिक नो एकदम मूर्ख बुकासना माने हाइक्लाइनाय जे बवा जागा ताकायसा साका जेता एडिसियो बा सोंबा सिनि बरक बा जे जों बुबाग्रा न चुबाय रहना बगैसे जों इलेक्टोरल प्रोसेस फाइनल बगै बुबाग्रा हिनबा बायसे जों बुबाग्रा चुबाना बगै जों फायो हनै सामाने ओंखाय आं जागा अ सानानि मुसंगो जेता जों बुबाग्रा रिंमा न खोनावै जदि न आनि जेता आइडियोलॉजी दंमोन जेता आनि मुभमेन्ट दंमोन आबनो आं जदि याकारि जदि फाइमान फाइखाखै ओंखाय थानाय लोकसभा निर्वाचन जे सिनि पूर्वोत्तर प्राव सिनि बरा कुमारी प्रज्ञा जी को लोकसभा बासाखा आफुरबो सिनि बुबाग्रा सिनि पिके मैडम न को सपोर्ट सानका आनो माचो बानाय हेल्प माखाय अब आं स्राय का आंगो साइमानो हंके आफुरु न जोबायावो तिनि तामगै अम हायके बुबाग्रा रिंमा बायसे जों ताबो अर को मा फायो बुबाग्रानि को कखनो खानावैसे जों दिनै सिनि इलेक्टोरल प्रोसेस जों फाइनल डिसिजन नाव हनै जे सामानि अब हंके साकसाकनि जे माजरान ताइ खरकनि सिलमा हायख्लायो आमाय जदि हंकाय जों सिनि कुमारी प्रज्ञा लोकसभा MP बासाफोरु जदि TPF आफोरु बुट बयकट खाया हंकाय पूर्वोत्तर प्राव तो सिनि बरक जे इंडिजिनियस बरक सिनि बुकुं बारामांस गोबां सिनि बुकुं बारा बुद रखाय सिनि पिके को प्रज्ञा जी सिनि बार कुमारी बनो रखामु हंकाय विशेष खायै पूर्वोत्तर प्राव सिनि ST बुतानो बांगो हंगा बो ऑटोमेटिकली पास खायतां खामु बो जदि थानाय लोकसभा बो पास खायतां MP इंगै बो सिनि बागै कक ताबुक सिनि ताव MP दंनाय बरक सिनि तिप्रासान मै कक सारा गेपानो सिनि कुमारी प्रज्ञा बो सिनि तिप्रासान मै कक थाइसा थाइले सानानि चेक चुखामु हंगा आफरो बुले ग लगिसान मानि ग लगिरि इमालिया ताम कारनि लगिरिया तामनि इंटरेस्ट दंगै हंगा ताबो हंके जों बुबाग्रा रिहनिसे जों ताबुक मा फायो बुबाग्रा रिहनि जुदि थाङि हंके आबो चाया हनै ताबो जे साइ दं मानि आबो हंके साकसाकनि माजारनो बुनो सिलमा हायख्लायो हंगाबनो आं अबरनतयै
tabuk je social media wo je tabuk seng pungai keno nini Facebook WhatsApp klo kaino nugui tamo jeta sengbai sengmang no o jaga bo relai tonglayo mane bono bo haimya sao seng bono bo haimya sanani amhai jora tabuk amhai jora yahni angwan sogo karon tamnu khumale seng social media wo je tabuk ti pralen sanna bai tabuk je NRC sanai dolung bisingo no bisi gonu mane tam sanai bono mane go social media wo kok bang laimani saja laimani amhai sung no gudong abuna norok ni media rong sanamu sung jeta tabu sini borong ni bisingo am haing tongmani je ideology ni base khai je tabu kok bang lai ni social media rogom ha kok bang lai tong laimani obono kaisa lama samadan tumna ni bagai norok joto leader song no ringai joto intellectual no ringai including sini je maharaj no ringai tabo NRC sanai bodol tabo tibralan sanai bodol hai bodol longnai ringai kaisa toksu khai sini bisingo seng hai jahate bonobo sejalai bonobo sejalayo bonobongklayo hai nglayo oi sejaya oi seng bhaike thanchake sini movement no seng je sini je existent ni bagai sini je survival bagai je sengorok kamana nai thongmani aboni hoite seng bhaike mukti mani man seng bhaike sini existent bagai seng movement khaiman seng NRC panangkha bani ni tipralen panangkha seng thanchake jeta sini man thoto possibility jeta seng sini o movement o dabi o bangkele seng man suknai amhai naharei himlai mana bagai thancha khaiye norok media rok joto leader song ringai kaisa toksu khaike ang belaike sajaknai angke request khainai joto leader sok jahate seng jani jangle kare karon seng nukha election phage ka joto jani dol yang dol khlayo seng thancha nango thikno kintu thancha bhaike nai thancha popti kheng nai bo rashto dikhe obodol bo rashto dikhe obodol amaka thancha engmai aso angke राष्ट्रपति बाबे थांचा इंगिया अब संसिनी पीके मैडम खुक्ति बुखनाका राष्ट्रपति बैसं म थांजाक माया अब सं पीके मैडम खुक्ति बुसं खनाका अंक सं बगरान खुक्ति बुखनाका पॉलिटिक्स बाय सिनी जतो समस्या समाधान इंगिया अंके ओ जागावो ताबु सं नुखा जेता बसकांग इलेक्शन फाइके आ जागा ताबु बिनि बदल मायो अंको अम हाइंगिया करे सं थांसांगै जतो ति प्रसा जतो regional party jota political party thanchang lai ye sing wanchong lai jaman jeta sini permanent solution bagai sing bol amoi hemai sing permanent solution kare nai jotono election phage jotono jani je power segna ni bagai kafra layo bonobo hamya salayo bonobo opti salayo bonobo seja layo om hakem sing tai busuk din tong nai om hakem tomang bunyu busaka singno thungtok jagai sini jeta nun notomo sini adhikar man thai pundu sing mai angi tong haini bagai ang joto takuk tai bukuk sini je wansona kereng leader rok ni bisingo je wansona kereng bornang koina musungo kaisa platform kaisa asuk laimani bisingtei joto ti prasa wansona kereng joto leader rok seng bol amone himga kai sini je thinang ni je bobishot sini ti prasa ni je ostitto kama nai jongmani o hawo bol amate seng himke seng sini ostitto no seng rokka khaimenai kaham ke chap lai राष्ट्रपति नि उर्दे बुटबा चालायमानि पावर सेक लाइनानि आबुनि साका कासावै वानसक लाइमे हंके चावान हने हंग वानसगो हंके आनि जेता कक साथाय तंमानि तबु सिनि ताको कर्न ताइ सिनि ताको बिल्लो नरना आं सानामु संगो आं जेता टीपीएम नि नखरि फेमानि परे टीपीएम नि नखरै आसुक तंमानि परे जेटा आं सोशल मीडिया रको जेजा सही तंमानि अब आं टीपीएम नि अगेन्स्ट थाइसेपन आं सहीया नरक अब आं टीपीएम नि नखरि फेयो हनै आनु ना सेलेजाक मा हाय इंखना बा ब टीपीएम नि अगेन्स्ट साव हनै नरक वान सकना हाइन बगै नरक विभिन्न बरक मैक्सिम विशेष खाय टीपीएम नि बरक न गोबां मा कमेन्ट हामिया खायो आं कायसा WhatsApp को Facebook नि पेजो सैख्या नो सल्युशन नो इलेक्शन
nuena si no but ok kok thai sabni hanui sitini kabangma borok abono kok haimya kari ui ane genso kok si pekya nang tipem na ideology buchia tipem na ideology omtingya ang sanamo sungo ang jodi tipem na ideology buchia kai norna ano tipem ni secretary general songkhna ple tangi nor ano tipem ni secretary general songkhaba ang jodi tipem na ideology se asa buchia kai tangi tina ano tipem ni secretary general chong nor chongya tongmang hamu abono जेकुनो पोस्ट जेकुनो सुइजाक आपनो काम के स्टडी खाय अरो साबो तम साना नाख्या आपनो काम के स्टडी खाय होय हाने लंका न कमेन्ट खाय के आबो खरकचा ताइ खरकचा न आबो अटैक खाय माने हामिया मेंटालिटी कारि होय बरकनो देरा माने बरकनो कोना मकलाय माने खरकचा बरकनो तला खिकलाय माने क्लाय आजागां तम हामिया सिकेबा no solution no election no energy no vote no delay no vote abo TPF ni kok thai tong mani ble TPF ni kok thai ble abo sarai sara engka ta kaisang sanang mujung kata bo ADC ni power sek line ni ni kok samani kok engka singsi ni PK madam no ek somoyo basan no samane khana ka tabo jiti paralen sanai rok no sajawoi ADC area na tisil Tipraland sabo Chibugland Kangareland Bolongland au mani singtam khainai hengke ningtabo o Chibugland Kangareland Bolongland no boba grano o jaga paro tubna ni bagui je ningtabuk sai tongmani boro oro naikol phang taun bugui sai tongsa Chibugland ni bagui Chibugland no Kangareland no naikol ni bagui naikol ni bagui hengke kaje aborok hengke sung TPF फाइमानि hengke o jagao joto jara sung TPF habmani pore 2018 BJP IPF সরকার फाइमानि jara BJP সরকার BJP IPF ও সামুখাই ফাইনাই বড় পয়েন্ট TPF জয়েন খেপেকে তাউন বগি হিমালয় অমুকুন রাষ্ট্রতিক মথাইয়া অবকুন পলিটিক্যাল পার্টি या অবসিনি दफानि अस्तित्वनि बागै मुभमेन्ट जों जतदिन पॉइंट सिनि समाधान या साक सिनि जे अल इलिगेल इमिग्रेंट समस्या समाधान या साक पॉइंट जों मुभमेन्ट खायनाय अमो पेट्रियटिक मुभमेन्ट अर्गेनाइजेशन अमो स्वाधीनता संग्राम से जों विदेशीनि याकनि यगनानि बागै जे संग्राम अमो विदेशी सुसो शासन याक यगनानि बागै जे संग्राम अमो कासे स्वाधीनता संग्राम से पेट्रियटिक मुभमेन्ट अर्गेनाइजेशन ताइ अमो अहिंसा आंदोलन ताइ लीगल फाइट हाय नै सेसं गोबांमा बरक जारानिनि आगि IPF टिओ कष्ट खायफायनाय BJP कष्ट खायफायनाय आमहाय बरक ब जागाबो फायख्या सरकार फायमानि लगे लगे न आजागा सरकार तंगै जायाकारै फायबायख्या आमहाय खाय आनि लगिओ सिनि बिद्या सिंह जमातिया हानि दङ बिद्या सिंह जमातिया ब IPF टिओ अनेक साम गोबांमा खायबुका परिश्रम खायबुका बर परिश्रम खायमानि फले न 25 বছর যেটা লাগাতার CPM नि अपशासन न उल्टो गई IPF BJP सरकार तु थिनि बनि अवदान दंगो आमहाय बरक तिनि आबुनि याकारै चाना जरा याकारै ब TPF जॉइन खायख्या अ आइडियोलॉजी ने हामजागै जतदिन पन्त सिनि समाधान या सासं सभा खायनाय किन्तु आ कग्रौ तिनि बियां थां तिनि आं बायबाक्सा फायनाय जे सिनि बिद्या सिंह जमातिया बोतो कयदिन सिगां BJP जॉइन खायफैख्या गाबनो सिनि बर रकमो जों माने विभिन्न इमोशनल कक सवै मिसगाइड खायाखै जों जतन जेटा काहाम कुबुइ कथारवान सकनाय दफानो चावै मानाय आमहाय लिडार खरसा संगै जों थानसाङैबो जों ब लामानो तै जों मुभमेन्ट खायै जों सिनि अस्तित्व सिनि जे ग्यारान्टी तिब्रा सार्वजनिक मानाय दंमोन सार्भाइवल जे अर सार्भाइवलनि जे प्रश्न दंमोन आबनो खायलायमांखे चावो गाहायनो जों एरें एरें पाब्लिक नो बिब्रान्त खायाखै पाब्लिक नो
nini emotional kok sawoi bibinu babai kok khaya karai sing jata possibility ganang jata ungnai jak am hai no ti sing thanjang aglai bang chawo asrno ang lukorom thani sanamu sungo